yɛde ma ba betwam ɛwɔ Manhyia na ebi bɛka sɛ yɛbɛyɛ dɛ ɛwɔ Manhyia ɛnɛ ɛna omu esi ɛyɛ dasebrɛ Osei bonsu eba besai ɛda hyɛ yɛda na Otumfuo Osei Tutu so nti yɛnya yɛba betwam ɛwɔ Manhyia ɛnɛ dwumadie no yɛde ne nyinaa ɛbɛhyehyɛ so na before asa na yɛbɛkɔ ɛnɛ deɛ no so no yɛmfa wo mfam kakra yɛmfa wo mfam ɛyɛ dada Anyone today? Hey, that's a man, not quite.
sound and media. And all in life. Yeah, Asante Mampong Hene baby shy area share Otumfuo Osei Tutu na ena beside break. Abusa safe and our life on a same science so Emma Wakwaba. Your reporter na Otumfuo so bend the life on your for there. Okay. About a woman, Casaberry, and nothing. So bend and any Asante. You see why I'm so Soon was start. To say to receive any film or to film and pick it outside sound and then come and casarage. Nanu koma for enecha na naija kuma difie ho ahia omu nyina wa ha ye na nanu betutu ko baako amamra kwa so na de ne baeba enti o kasa enye yi age se ni wura nim na ne ba no si bibi kire ni wi a afi na ono so akasa eni biasa na no ba ma ye be enne na ko abieko asante man ye benye ye bisi ye be
No, Manhyia transport. Vai, Manhyia, Hello, Papa. Hello, Papa.
Não. Deve ter um monte de criança. So mumwai na wonyi obi a ono so na koma eda dwansa so enu nti ena nananom ayi wahene kese wahene nimunyamfo wahene wa abadaye na odwe ne man ho na odo ne man amaya enu nti Dania Japa, every so him name Sakano, Diani Jesus, Diani dodo no akwenti mi ama dwansa man nyina so abadam e wo dwansa a mo twen se ye di dwansa ye ni da so de ni ye hwehwe de e bo mpa yesre Otumfuo Nyankopon ni e bo mpa yesre asase ya amani ampon so onyi ni man o ma yi no ne bia so bo ayi rado Yanka say ye hini free mono ayo manfo de enye de ayi awre wo say ye hini free na bra ne ye hini ti ase no anu onya nko akura no de ye papa Dr. Ben KB Asante ene ye friend na opama go okodie the second no de obeye ma adwansa man no eburu ye gidie ni ahoden so obakura bi te se adwansa baby enu ho a obekase medekai kwa me koton futuma na me koto atechem obadwansa community center the whole Asante region community center bi enu ho eso che adwansa enam ye papa insa so ene yensa kan enti do aye bi pe no ena ade beto ho a ye de hye nsa se onto aso no mfa de nyuma pa no nyede emre ye enu nti na hu se dwansa man memu ampanifo ye nyina ye twahia ye de nigie ebetai na chi na nensaka ono so de ese ono nsaka no neche se nam doctor nsa so dwansa kro ni nyina ye on tape paper mami wuni kasa that's why ene yehia we enti no be hu se memu ano na ye bone samna ni bi se MTN everywhere you go ampa ye da se eburu please na ti obi ani hobi every say dwansa first nsuo to ababi wo ha wo kwa ofi ayi so hye volunteer boot ene ehu ni sa usi ya no awura wo dem ko tale so baby ayeshile endi esra no se ono nso so anigie ene opepa ne manfo e da beta na chi no ono so mba omwa ni anigie ni nya so enwie peye medam asa yenso ya da se eburu sa wo de ye nyame hira bo pa ona bo ba ko pe na ewusia na otime say eye adehia omo ewo wenchi na omo so ene omo we efa new kena no so waba no omo sama omo yene omafo na bebre ne adehia omo mampon
dodo na di nkomo no mo kire mu se ebi mu de no mo tamana wo mo eji eye dasebre ne de na wo mo enti ase na emom na akoye se edrumre bi ne na wo masan abede aba be penasem because wo mo ye den a wo mo pe wo mo mpo eye na hema enya eji no ewie na afi mpanifo enya eji na ewie nti so wo mo pe so wo mo mpo wo mo nya eji na ewie nti no na nsema mo ka na afi so bi mo so se fo asa na mo ba na mo nya hu eye enwoma a obeye de abo mo bet bra mo yi no wa start to na mo ye enwoma ba ko menu mi se bia te se o manfo no eni ababa beje wo mo ho no timi se na Ebusana yedanso ewo Manhyia ye report wa no say life de ama wona wo hwa bra wo mo kasa nyina no mo sese wo mo de ayeye ne abasobode ema ahemfa no mo nya edwina Manhyia because edwina Manhyia so no ne kofare ban nyina ono so de mo tenten ban wo mo bibia wo mo be bi ono so de mo tenten ban te se wo mo Hello. Hello, Tutu. Okay. Yo. Logo. Você falou Ebusiana o Australia so ebuso ewo Manhyia ye report o high life edema na mamre kwan so no se omude ohene bi anase omude ohene esiso ewo ne krom no mesai enche opem so asebe na hene no endimu ana ensipi enunti ena ene omude Nana Asante Mampong Hene eye dasebre Osei bonsu eba bekire eye opemso na afi opemso ewo nsem maako menu bia one ne beka one na aka na afi wesai ede akire eye opemso na afi na henie no esipi esita na afi edimu ewo Asante amamrem nti ana ene ye report ewo ha ete emamu na ye ha na afi wo hwe wo strain so na afi na Asante Mampong Hene bedru eye Manhyia no no so ete nanu di ana waba be swai ede ache eye ene se pi ewo Asante
Tenebus showed Dassaber Osei Binsa, Otosome and Sana Fe, Wababidru, aha, a fee and Wababidra or Babisai, a day a chair, Asante Mampong Hene, and say, we show chain the saw or no, and Ababidran, so as we say, Padom, and the shell and an unknown impany for a try a share canahua or more. Obabisi famti eguso ewo ha no eguso ewo menhia ye hwe e dey now sim eguso se wo hwe Monsa say Asante Mampong eni honoma ode na chi nyina eja eye Asante Mampong Hene not me na hene no edimu ebra last years yakoye na ebehu say wo monso omakonya no say dia eye Asante Mampong de eye gold no ono so de eye silver ntina edimu ye pa edi that's yeah Asante Mampong eni honoma ono and ordinary ejano not me say na hene no modu and no wababe say obabe e da Mampong ti wo hwe so a ono e na babedura otum say dom abunkam afaso e wa ha bebrenti no wo hwe say abrafo enso e baba kwam say na be ya eye mama ibetita na chache mu wotutu atatai ebra ono so sifom akwakotna se akwakosai de ache Asante Mampong jo hwe so dia se mre no waba tai aha otutu tai aha tai now so okay. It's not a busia or hosting so that ne dasbe Osei bonsu anafi otutu tataya chese o wakwakwatna se ebraso so obabesai e de ache Asante Mampong na ye oteko na Osei bonsu na Osei bonsu anafi wababetna sen ne last 2 years you could pay more no yenya anasi ebehu se na kunya no se eye
na koya no eye Nana Osei Tutu eni honoma Asante Mary eni honoma ono na wo mode nechi eja no wo de nechi eja Nana Asante Mampong Hene na afi nso ye behu so say ne akonya na ono so eteson eye silver se na eye Asante Mary ade eye gold no aha ono so de eye silver ye benya ne ntia ono ntina na hene nenye enye akonya katwa aha obi a eye Otumfuo ni honoma ode nechi ja wo de na chese wakonya no enya asem katwa emodu ankasa aha nso hwe ostwen no so a eye Asante Mampong Hema ene Asante Mampong Hene Nana Osei bonsu dasebe aha otoso miensa na homo ewo hwe so se mrinti ya wa ebra ye ne ade hye ne bi ede nkomo no na uhwe bi mu na bi mu empre so ebra wo mu yi no wo mu yi dasebe na nkofo empre so na nyina mu no ne kofa bare nyina ogina mu menei wo mu eyi na kire ne man ama ne man so eye de agina tum ama wo mu de ne se akonya no so ewi emra so se enen so oba eye otekoko so nana Otumfuo Osei Tutu hono no so ebesai ekire no Asante amamre mu no se de wusa akonya so na wo mesai enche opem so ya sebe wahene no endimu nti ebraso se ne oba besai ede akire opem so na afi na hene no etimi edimu ede amano nti se ohu ewo hwe no so a na ye report live from Manhyia ede amount ni nyina ne eye da sebe ebraso se oba besai eche Asante man ene Otumfuo ana otekoko so na hene no etimi edimu nti no me feel life no so enko de bekoso wa ha ye de ebro obesai ede ache opem so ye betwa ni nyina ede amount se de amamre kwan so no yeyi no ache eye adehye ene omanfo a wo mo mampon no ebraso se obesai ede che opem so na afi bebia etimi ededam na bebia ekoso eye kama nti se oba life no so am so membentem enko nyabotre na di echi ebra ye report life e wo Manhyia ede amawo na wo hwe so Asante Mampong Hema one eye ne hene ana eto no eye da sebre osebunsa otoso miensa ena hu mo e wo hwe so no na otimi say kutu say bam we eye Asante akade eye kukuku eye kese na otimi say bibia etimi eye kama ewa na bibia bekoso wa han say SuroWiase TV ya krado say de nyina eba besom ya hwefo ene yetifo ama wo nso ehu dia ekoso ewo Manhyia efa eye dasebe osebunsa otoso mensa eye nusaye obisai ache Asante Mary Nana Osei Tutu no ye de nyina ebebro life ewa ha Ebusana osha amamre mu no eye dasebe Osei bonsu onkoye na so osha wasan ababe mu ni
ɛyɛ Dasebre Osei Bonsu ekɔ ne krechi no yasan enya ne nsia na mu a ɔno so de Dasebre Osei Bonsu na otimi say Asante mai ene Mampong omo atende nenti so hwe no so a na yuguso na hwa ahemfo kudam bebre na ewa ha nyina say eye Mampong enso eye oman na hwe a omo ede enije ene ahokeka aba bebom emma wo mu nyina wa mam na tumi eje Asante man esi ho nti na Asante eya Asante eyoman Asante eyodom opon a wo mokon ye ebina ewieye na otimu say nkabom ewo odo ewo timu Asante for eduni pa na wohwe ne so na nanom na ichan Asante mai enkwaso na nanom enkwaso afi Mampong mai enso ekwa eso ene omo atende ne ene ana Dasebre Osei Bonsu ai oba bisai ede ache Asante Manhyia ana Osei Tutu na afi na hene no etimi edemu senia Asante amamretin se wusai ewu kromu wia na no nche se wewie ese oba openso ehonom na afi obesai ede che openso Asante Manhyia na afi wahene no etimi edimu nti se ne hu ye wahadia na eye Dasebre Osei Bonsu a betu isegu yedinisi ade so o Mampong ema Mampong man ete de no ene na ebraso se oba ebesai kire eye Asante Manhyia na Osei Tutu na afi bibia etimi eye kama na afi o san konechi na okotua na henie ho nsensem na ye okotua na dwumedi eso nti se muhu ye o Manhyia enia na ninyina enono oba life no so empentem enko na afi wahye page no wa share life no e dia man no wa like no comment e comment section wonom e de amaye Embusa said amidi hanka na ohwa Dasebre Osei Bonsu ekoye okoye na okọ ne krechi no yasan ababinya Dasebre Osei Bonsu otoso miensa not me so no ana akọ asan ababiem na ene so bisai edache Asante mai ene Asante Manhyia na yentime ntanse ne se yenso yeba yenso yebehwe amamere ene amane ayebekoso ewa ha na wonso awentimi nya hokwan amma ha yenso no wonso wofia wonso wosua amamere ene amane kakra wosua sedia empenifo kan yesese
sɔle na wo hwehwɛ media ko ne mamponi na yo where you say kutu say bam na Australian so there na Asante Mampong Hene Asante Mampong Hene and our motto no ma who mo e wo Australian so afi and emraso say mbisai e de ama eyo openso tikokos nana Osei Tutu oba ababisai e de ama Wotini say bibia e dudana kwem ewo aha yegusa ewo ha twade ebekoso ewo ha nyina e de ama sene beya wonso a wofie wonso wanyam bi ahwe na wonso wahu da ekoso o Manhyia ene dwadai wonso wanyam bi ahwe tino still na yewo ha ye twen say eye dasobe Osei bonsu out of some mensa ebesai ediache eye opemso na bibia etimi aye kama iPhone for good no one. What did you hear? What's on the vehicle one? Temperature no. and I didn't break until 12. Sound nana. Sumi, let's see if it's
was Safi and our journey life and our memoir cover about SuroWiase TV. So we share location your Manhyia and that's where Osei Tutu some mensa a baby soy a dache Asante Mampong Osei Tutu. Asante Mampong say Usai ewo ukrom anase oman ewia nase wa mesai anche opem so a nasebe wa mamre wahini no ensipi anase endimu ewa Asante amamrem enunti ana dasebe Osei bonsu autoso mensa isai ewo Asante man Mampong man mu ewie no Asante Mampong ewie no na ese oba no bisai eche opem so se wo hwe so a dasebe Osei bonsu autosumenu efiri mu no na amamre mu na ese wo moyi obi emane bedi na ade ana obesi nanan ne ehwe a ono de okoye no wasan ababium ne nyina ne se new Asante Mampong Hene new Asante Mampong Hene ono the same edina ena ono so efaaye tina yehwema dasebe Osei bonsu autosumenu ekoye na wasan ababio wasan ababio na otimo se eja ono aso ne wo faase ni mpon ene new Asante Mampong Hene ya ene obabisai ede ache opem so no noa ni twetwe moncho na sema ade ne wo faase ni mpon ana wababisi nanan nti we de ebusua na mu enye nchen kra na ohwe de we a Mampong man eni age ai ne wo mo atede ne ya na enye asem kitwa kra senia amamre kwanso yibehu ye se opem so eni honom na otia ne na echi a Asante Mampong Hene ana owo honom edemano ana ono ana edi na ade no yesan behu nso se Asante Mampong Hene ono nso se de opem so akonya no gold no omo nso de silver na ahene no edimu pa enye asem katwa akra ntino yenyina yewa ha ebra Asante Mampong Hene eba bisai ede ache opem so nti ye report life ewo Manhyia ede amount so ba life no so a mempentem enfiri so enko yewa ha say bibi ebekoso efa Asante Mampong Hene swai no
But your coach. Obin friend. Ah, so I could baby crazy. Be a chance. Wakaja nzo mekati. Kaja nzo mekati. Kaja mesona yen sign out. Yen sign out. Hello, if Almost yen fan free. Almost yen fan free. 1 hour soon. See yen cats no we yen fan children. Much.
Senior General, some of them say if I'm free one tea, my question. I'm not saying I'm from General. Hello, Tutu. I know. Everybody will end up with who could have a tripod and as a baby, you face when I join home. Sound be we are quite so back. Now the fashion for the best show from Crown. That's how do no munya sound be. I don't know. Inside the interview, content be say carry.
Danny, what's in your or a cry or be doing it till you want to also, Danny, according to your children, not as somebody has said, oh, wedding. I go for any more wedding. My mom, what shall you move? Our mom would take it and change the meeting. On already, what they where the food is I get a show. What is your plan? No money, my Jimmy Ford. What is it? What do you? What do you? Chibiru. Show me what I say about. I said 5 more for me. Mediana, but I said I be another. It's my cousin.
Now the because of one number, the life doesn't want to come.
What on show? Insure. Active. I'll see as a year of a same way to fix it, the TV no man or the game. Yeah. Go out to the When in a hand, as a walk, as oh, most valuable gold in the world today. Most valuable gold in the world today. Shalatana. That's what way oh yes assembly. At my time. Mokwaba, Samba SuroWiase TV. Safeno I join live for now. Me report live from Manhyia. Ede among for the last 2 weeks and Yama Munyane thing say new Asante Mampong Hene Dasebre Osei Bonsu autosuminu ekone krechi na okone krechi no na okone krechi na akonya no sebe ababeri dawo udampanya na ubia entiso we ana Asante Mampong Hene de amamre ne amanie egu fam ema omuji eyo ohene na Dasebre Osei Bonsa okone krechi yenya yekopie mu ewo Mampong no yebenya ne ntenye ese new Asante Mampong Hene so eyi
the same medina of Fasedina editor and also I know so and my yibina da sebre bonsu autoso miensa na bra ye de ne si so ewie esaya na yiyi ne che Asante man eche mampon man ema osai na hu benya se obesai aba Otumfuo enso enchen opemfo na se de kire no ifise Asante amamre no se yeyi so hene na wusai eche wo man fo ewia na hu benya se obeba opemso so ho ebesai kire na afi wahene no etimi na isipi emawo na afi okota udwumedi eso emne na ebre no eso se da sebre osei bonsu autoso miensa Asante Mampong Hene foforo ebusai de kire opemso nti se ye wo ha na ni nyina eno na da sebre osei bonsu autoso miensa eba besai Mampong Hene foforo ebusai de akire opemso nti so hwe no so Asante Mampong Hema ene new Asante Mampong Hene da sebre osei bonsu autoso miensa ena homo ewo hwe no so nti se wa ba life no so amempentem fi life no so enko bibi ebekoso o Manhyia no SuroWiase TV ye be report ni nyina ete amount na wa wo fe no so wenye bi ahwe na wo so awa kwantum no so wo hu de yakoso mampomfo na wa kwantum no so o mahu se ene ana wo mohene e ba besai e da kire opem so afen so yakoyi hu se Asante Mampong Hene na konya ne dimu enu nti se opem so etia ne na echi a Asante Mampong Hene ana ode na chi ewo afienso ye behu se sane se Otumfuo ana opemso ete akonya kokoso Asante Mampong Hene na da sebre osei bonso toso miensa enso ete silver stood eso a ono nso ne de no silver nti not me say na hene ne di mu pa ewo Asante mem Really? Your family Benando Bia also. Mr. Fremi Kojo Boatin Aduna. Nanam Abuso Penny. Wow. Ewo Jansa. Wow. Nana dear na do a bit pia. Ye net na ye na Omahine Jansa Mahine Obesai. Wow, near Casa Mampong Hene to Mobile. Most of more than different. It is different. Ne da Jansa Mahine Obesai. Na impanifo say ba ni abeta na chi wo hu say asumpa no ba ba sunu ma Jansa mai ni tini wo ha nana medase Jansa busua kru abe ni diade ayikufo ne diade ana breto meswe breto buso pani yana ye kontehine ye di kontehine wo na wo he Jansa ma no kra breto for the bar first na ayikufo ebe stress o mo pe asase nta ehu ya se asate manu so no
Otumfuo ne di ade na bretu me na na no de o ka kire no so mo press say ne bretu entimi ni ohene ensa nye kontehene nti ya wo mo press no mo de akonya no ma Otumfuo nti na ayoko no mo de hene wo dansa nana nti ohene ya ne oba be so ya chopim so yi ofi abusua be mu go free baby abusua free pa de me dim ni ye me dim so free Kaiser wo fie me am in America nti afa na ma ba fie nti afa na mi suesia America mi suesia nti to my friend na afa na mi suesia fra but fie afa na BBC bisa mo hu here I'm sorry about that. Oh nana don't worry nana ye then kwan be so na mo fa so yi mo hene ohima na oyi ohene na wohwe so a ohima na ye onua bema ntino na nipa be num na o mutimi di akonya no sinji ohima ne hwe ya na onua bema no na osombo do de ne che Adwansaman Adwansaman so agina tum se ombedi ohene e Adwansaman nana matiase nana mohene ya monyane fufu ya obesa ya chopim so yi edena like ebu woni munti anka mranti ana mebum bebrebe e wo hono mu ono na mo pa no se o medi mo so hemu a no ye chairman of Ghana Gas. Wow. Entino obaye no nkosopia ba Adwansaman se obehe community center ho a bam say an initiative na ma community center na yesia eso chen the whole Asante community center bi no so sa feso ekro no atache bi ani ho ama ye streets ni nyina wow tom say an initiative na ma ye street no ba bia obekobia kota na feso ahimfeso obe modernize ho osisi ho be past 10 years ni to here na chese any daso bibi dana ni so vision and untina Adwansaman prince be mana abidi ade na eno mo share that improvement na wa ye environment wo ntina mutu na ye ba amamre ma oni amamre pay aside that impuntu djuma na wa ye dia bawe ne mintime nchire ba do behu do no so wo brochire bi wow so for brochire ba ko Canada kra do betra US so kakra sa no ba Ghana nti no minim say den a obehunu bi oh miss obehu amamre ne nyama o say ohene ya yesa ye bachire minim say abanfo bachire say nyina ye nti hanom ne aba nti bibia yesua ne kakra tumi ye show pa say onim so on bachire na madam na enche bia was we doctor kan we fast learner was actually dey o tech nti obia o chira dey o numa dey so dey bi chira na dey enche wo hu na yehwe nansen ahemfa muyi wo munyina na mo pa wo munyina ase wo munyina ye graduate na no kire se wonya graduate a wonti mbedi ade ma nyi minyini se etisa na mse obia se woyi panimu a o so hwe do num nyansa de no mo de bokọ akire a otumi se ono so ba o de punto beba ese ni pa so ansia de anko akire a na mse tetenonko se no your artificial intelligence age AI age no obi obedi woni bia no se o nimde ye show say no ntina yi omo a enimde so meya ahemfo no na medase ejame jao de na obeka che o manfo ene wo hina ene oba besai che opimso yi bitumi aka ne say yemfa mpaibo entai na nachi se de beya botaya wona ni so no odbeboa Adwansaman
Nana, medase. And no one chima or the hour. That's a family. Nana. I was saying now, sir, and come to China, Anna, you saw yet to train. Nana, my hair. I should be able to. I shall be some men who didn't come back and find them. That's Nana. Pachamem town check. Nana, Pacha first, a female brand be also. Then no for a quatch. No for a quatch. Pacha would the baby one fee. Pacho you. Pacho a day. May you cohere Jansa traditional cancer. Jansa, Asante Jansa. Wow, minimum hunter. Okay. Nana, a bush crew are Benny, dear Jansa. You call. Or you call. Okay. Nana, be PM1 say then ponting, be media ponting, being painted among with PM1 near you. Yo, say by ya. Eh, be if I say a few trouble. Anna, what is so, Nana Jama Tiatua. Okay, until you see it. Now you're washing. Coming in with your free. Cafe to us. And I might a call and crutch, and that's what quail crowd. Eddie, I see you, boy, Bobby Pumam. Until I didn't know fast. Now, I netted always actually open so. Tina, we be pretty. I did dumb cases about something. Nana, more you need your concert fancy. Nidin, our de be sway. Although can't teach it, Okodi Asante. Okodi Asante. Nana, a dinner with Taibe and a teacher. A year on only dear. Okodi a year of friends saying, your corner, a crab, and what Fatuno say, a crab, dear. I just say, no one, I just say, what do you call silent? Nana, a quambe so I'm first with you, Manhyia. Yo, who says a cassette will be a dish year. This year be our holiday, name of this year, pa be our dear. In your pudding, say, this year say you qua, and I you say, Ubit media, dear Namana, and I tell him so be where be wa, Nayan Tokwa, I say, can train the other. We sweet on count, you book compano, Yenya Bakwa, or no dear, or walk as with dear, they say it or no idea. And now, Kunya de Beto will be at me pere, and money ye. And I'm more dear no, in the parados and a prayer muye, and no coddy. Need a panny and I. To him, a dream, no ye, and a coddy. So, me dear. And now, but I be into the muye, jam, and a dorsal. Motion I didn't see Nadinim, and now Unimra, a man of Boros into the movie. Now, head a papaya, and you never bow, don't be praised, I didn't china. Okay, a crew honor. Community center, papaya man, a binny, a hobby, Cassiapa. They toss me, Fazen Cafes in Sotoa, only the Matichim son, and they round them. And they were good quarter for criminal out to our crab. Their torso was I a school dia vast for varsity for a jilpa a cum. It's a cinema already. They are no charge for a young can say. What is a way I cannot choose a just say in your soul, oh, yeah, Sabapepe. Yeah, don't be brave. It's a yet another say, and it will be so Otumfuo. And then some are okay. Now, obey on him and I'll be okay in the far. Sabe, we need to mean your damn to Juma and my mind for now one sent Fatana. Nanny, so her BBF.
ene kokro ketewa bi so kura kro na bie de ya sika enti papa ndi ose ofata ose fata nana meja na yehwa eja oba hema ne mpanifo motunifo bebre asa na obedura no se bibi kakra be na so be ka kire no afi o manfo so de na be ka kire o yo ya me kan say sabe me call aditie mo no and afi kra na manya bese efie nwotwe me nyine mu pi eti betumi aba say na na cheme ana se me chena na nso sisi a waduru badua waduru de mentumi nka say me ne lepe o ene mu cheme ti afutu ha kra me de ma na na se o pai ni o ye e ma ni papu do behwe na na nye de on toaso a eno ade ne beko awie ba ti de metumi aka kaka nana medase emese metwa bem eja wenchifo ne edi nkomo mate nana medase nana hacha mamo number 0249 91 94 Achana ye yoko ni achana pachama SuroWiase. Any radio and also TV? TV, online TV. Online, okay, online. Achana. 05 407 34 3 do na. Achana. Na. ADUNA. Okay. Pachoye. Okay. No, come on, Pachoye. Facebook and YouTube. My message say I was my mic. Okay, then you are good to go.
koye meeting wa hiyo e beka no moto wana wa ye ka tena Mampong dem de ko camera baby in a life machine says ana Jimmy ata ena de Jimmy ata na o pai so posso so pai ba ko so what we want so one country the makachi and the afena mati china me ba me Which one you want to? Which one you want to? You know, boy, I say, oh, yes, one here, Como Hene bana ngasa na mehono na ne duma yefo asuna ba ne bai hene bana ngasa ka do bubu metisi asuna ba ne bai ko hene asuna ba ono be didi mato so mfam basa Just a picture. Take a play. You know the reason why I buy from that picture. Now 100 million no case is scary man. Eh, 100 million. You know, more dollar there you I haven't seen the group. Inside the comes on my radio. I said, the family now inside. Abusa Safe and our joining life na your report live from Manhyia Ninyina ni se ene ena eye Asante Mampong Hene da sebre bonsu Osei bonsu ebisai atre Asante man afen so eye Asante achim wenchi omonso ene ena womonso ebisai ede atre eye opimso na eneno eye edina da so keke so ye ignore ye pa ye dwa as come the ade o Ukraine America
Ebusia, yes, I'm Mobibia Kwaba, SuroWiase Safi, and now I join live on a near reporter live, Manhyia, and I enter Hana. Na abusa show train so wenchi Asante wenchi ana wo traditional councils ana ho mo ewo train so nananom ena ho mo ewo train so kama nananom ahema ene nananom ahemfo ana ho mo Asante wenchi Manhyia ena ho no train so kama ene ano no so ebisai ache opomso Asante Mampong Nana Osei Tutu nti na wo hwe oswe no so na eno a na ekoso ewa ha na ekoso ewa ha no ntimo se ene ebusua mienu na abehie mu ha omba besai ede ache eyo opem so Asante Mampong Hene na afi Asante na ediam na ohwe so dia na wenchi Manhyia ena hono wo ohwe so na ene tututatai no piao we nyina Asante akade kama traditional council edema wenchi traditional area na ho ewo wo ohwe so no abe wenchi ma atenkunya na bibia esefata se yesu wenchi amamre ene wo mama ne hu bia no ye kwa kope mu enchemu ye aba be some ya hwefo ene yetefa omo hwe ye ewesu ase TV so ede amount na ohwa na wenchi Asante wenchi ana train so ebraso so womonso eko no mukosai etre opem so far no Asante wenchi womo ene dikan eko akosai ede ache eyo opem so na afi akom chia sanoba ade na modi akom chine yi so de ni ye pere ni ma wo di kan o ye no ni ma wo ye ni ntino enti na ye pere se obeba na nya kwan no because obi nka se pudu onhye but ya se ehye ye na se ye dijo enyoma bensa na oye de mama ko hwe kuro ni mu a kuro e fred jansa ebi kura wonti ni din no Asante Jansa community center wasi ama ya Asante ka hu bi wa ha na ye buoi ya papa na busia adeshe ene omafo adeshe ene omafo omo Jansa Asante Jansa and I'll tell one Kassan owo so omo Hene ne de waye mpuntu dwuma bebre ene de ama wo mo nti omo tama no omunya entwizi no kra no na omo de akom kire ne mpaibo na just wo musu agu otweda mponkwan so ese omo na omo Hene ya ene omunya no onti memra meyo kandifo emfa ma wo otweda mponyankopon
so ese omusufre amene womo etimi eyi womo hene mene oba besai e de ache opem so dia na eye enigesem womo eni ajepa na we yensama omanfa womo asante asim dwansa aha traditional area womo so eka e de ache omanfo eni we na yene eye we ene yene nananoma ntankunya ne bi etwetwe nkoma na wo mo kire mo se eye asante achim dwansa wo mo hene ya wo mo ye oyade do onfri eye onte Ghana ha die onte Ghana ha no otamono ne die be do otamono ne die nanso waboa oman ne ye pa emempuntujuma ekoso afi wesisi school adan a ene eye training college kwa ma wo mo start eche eye enkrofo nti wa de just unya you can say training college mo kwan no Asante achim dwansa ubenya because said that omo hene wo mo ahemfo ne atankunya wo no ka say why beye mpuntwuma bebre na ye hwe ahemfo a ene wo mu yi wo mo na just say akoye se wo mo nyina graduate sabi bibi kakra wo mo nsem we ne bisa say no chere say say bibi kakra ene wo nsem wontimi emeye okandifa na so wontimi meye ohene manenye ya na we na nano mo chere say kwancha de fa ye diska ene ye entinu ehu behia se wo mu beyi okandifo asabi bibi kakra ewo ne nsem afi oni mama mre na afi obetimi aboa ama mpuntudwuma etimi akoso ewo kronim anoman ne mu ne nyina aka ho se wo mu beyi okandifo ama wo mu adin wonim titi oman hina omuhwe ni nyina se ne beya ehonom mpuntudwuma betimi ayede akoso etimi gina banane ewo mantem wonum na chese se no onya graduate na bi ubotomunya unti meyo kendefo emanenye ye ewo ye Ghana ye traditional council ne bibom tonight mu say into social strength ha Asante Mampong Hene enene hema eno moto kama ho mo ewo ushren no eso Oba life no sa mempentem enko enche eye Asante Mampong Hene da sebre osebonso ebetimi aba no so be sorry etita ne chaachem no so akwakusai edacho opem so Asante Menra inti mami read comment no kakra emfama wo life no so mesro beja comment egu comment section na say efama me na afi mami hu baby a ohwe mefi memma life ne so emeyi din mesro ja comment efegu wonom efamam emraso se me read comment kakra inti baby a ohwe mefi bia mesro fa comment e bra na menken kan enfama patient answer say nana pia kudus okay odawase mensan so say nana won kwaso afi Francis enso say pia our PC my name say Joseph I don't know say bia say what French na dia mama so ye den me French no mean say intino obesan kwa baby I trying to misro obasa fa comment ebegu comment section no ase efa mamme na menken kan ni nyina emfa ma unti ana mewa ha se bibia ebekoso wa bia me so me report on the life e dia ma na won so wo fie no so onso we de e dia bant misro comment ndem mekoso a e kan se megina so acha na o comment enso eka ho eno ene be pushi me ama megina so ache temesro fa comment no ebegu comment section no asema me join men sans say when did this raining in begin okay sisi ano de eye Asante achim
wenchi efo ana afi omokusai edi ache opemuso nse enche no eye Mampong Hene enso beko akwa kusai edi amawo nti ne nyina no se bre anase emra makwan ma yetimi wura inside dia de beko so bia no eni nti ne ye wa ha mede ne nyina be de eba be somwo na onso ehu de ekoso e wa ha nti tam kutu menko bibia mesrewa menko bibia enche eye Asante Manhyia atenase enche no Manhyia hodo ai na won ba besue enyina be start aba besue e de atwe no nti menko bibia koso na echina so enfamame omane enso se nana o dewe nana one ono so edawase one so edawase monkoso a enfamo comment session no ene ho nyina ayemodia comment session wono nyina ayemodia nti wa wo fie ne misro comment efa bra comment session na say efamame watching live from Norway. I'm from Tafo. Bravo for making this live. Okay, yes, yeah, that's so I saw bundle. I agent also a share Yankupon in show papa and family. Some more things to say streaming from South Korea. May God bless all Asante people and give them long life and prosperity. Pia. Yeah, that's it. Amen. So, yeah, beji. Yeah, that's it. No one so. Onso unsha sama onso waka atwe Asante man enyina yeso yedas mekoso ejina life ne so fa comment if amra me ready obia comment e dia man nti say mmia ojina life ono so na do comment e de ba metwe obia comment o comment section ye ejina life ono so mudo so pan yi obia mfa no comment emfa mra ne ento aso megusa etwe fa comment bra na ye ento aso one fa comment na ma ye ento aso ti mesro fa comment bra bitima chewa adwen e comment section no ase wo bibi chewa adwen obitimi atype egu comment section ase comment section wonom eyo wodia enye memedia ne se me report e de amount so be chewa adwen chi egu comment section ase efa mame na yenkoso na ye streaming enfama se na ye streaming live o Manhyia edema no ene AsanteHene mienu ana ebesue in ache eye opem so Asante Mampong Hene na afi Asante achem wenchi omoso eba besue in ede ache eye opem so antino yeguso a ewa ha kwaku jemfi enso se okay Asante achimi dwansa okay Asante achimi dwansa mofa encheye na famro Agnes medase no correction na ode correct me ewa hanum se Asante achimi wenchi ye ana kwaku jemfi so say watching you from okay, the inside camera ni ejina fa kono baby a womo swe inu sisi ano camera entimi enkoho womo ma ye kwan e ma ye mfa camera enkoho entimi srew se wu se camera ni jina fa akwa na eno nche se ebo apayo Manhyia ne yaba no Otumfuo na se na yaba no nti se yedi mra ene nhihye ya ewa ha eso nti se mo se ejina fa akwa na nche se ye pese ye twa baby fa akon edema mo nti munya abotere emre no so se ye beku inside ama baby ehunya se media ye twa no ana wo beba ye kwan se ye twa no ye betwa ede ama wo so wahwe nti na abotere efama ye munya abotere emfama ye emre se mu no na ekwan ebe ma na emra ma ye ho kwan a
de bekoso e wo ha bia no ye be ma wo onso wanya bi ahwe ntino yesrem achopa ene ye de mamo aha Pokun to say watching you live for Berlin. Nice work, my dear. Yedase. Watching you live on Spain. Okay, you went now, so they are a good work. Yedase. And so, yes, so some when I would say, Eddie Amaye, and it's in a trap baby far corner. Inside what so far, no, or more my quine. Say if I camera in round. I tell say, Mercy Mono. Omu baby here say camera be capture no obema media ya so ate ama ya capture bibia e de ama wo so wenye bi ahwe nti ye best friend say munya abotre emfama ye munya abotre emfama ye megoso a twem o comment no mo fa comment no embra comment section no ase emfama me mo fa mo comment no embra sisi a ye nya kwan nwe mu ye no ye nya kwan nwe mu no Mr. So don't comment. Ever comment section no say dear mama na afi. Ye din komo. Ye say ye be nya eye ayonfo na mpanifo a omo wan senie no obi edin komo a. Nana, good afternoon. Actually, we are working. Pacha me pesa me no chuchu komo e kwan dem. So me chuchu dem. Nkomo. O de. Efa de. Din say wa ya. Okay, we for TV ana. Yeah. Nkomo ye kede. Ahisi. Okay. Mo dey. Nana kwaba. Thank you. Yes. Pacha fe mabnado bia onso. Me Benjamin akwese achimai. Okay. Pacha di entina ma wa be pie mu aja. O se obi si. Me nuan de be obesrai. E obedi Mampong Hene. Wow. And yetanichi. Very simple. Nana mu ye busua be na mu di ade. Yeah, botase busua. And near ade yedi. Nana I kwese se o ye pani a o ti owo ahimfie yidi. Me bisa wo kwan be so na mo fa so yi mo hene. E kwan be so. Don't say mumunim na abese mohu ko kwan se si yi hene. Muhu say nana difie Jakuma the second we the way I process or course now say no it's been public and amebo and India I'm say nina it's all in the public this year your traditions are yard here too okay Nana mama bisa wo akwese nanse ohini bia ye beyi ni bia no or you well educated and no chere say wonye educated I want to be your man and the question I will be some they mean to me no mum dear. It just so happens most of the I hear for more educated, very simple. The question that doesn't mean say when you're educated I want to be in the hidden. But it just so happens that's the case. See, to say then I be catcher mindful. Be mindful. Nyame na boa na ye hene. Very simple. Nti ye na ye nsum no ne mboa no ma Asante Mampong Hene. Enye ye. Simple as that. Thank you very much. That's it. Thank you. It's not a sound fair. Ushine so na say ubitimi. Na ubitimi say na eye dayeni ne di nkomo no ono ani nua sa ene say ye abiso ni ediama eye Asante Mampong Hene new Asante Mampong Hene na oyewe sina ebusia ye hwese Ana mahe achebia boko achamba se me no twetwe nkomo ekwan dem kafana na pache fem abnado bia onso e de nana dwame afra kuma ba woro hema wow pache di enti ne wa be pewa o che obi si kama watutu ntuma kama nyina Mampong Hene a obeso enti ne wo ha ne Mampong Hene no de tufo nyina epiesie no wow anti ye hene ne ebeso ai nti ye nua pani he ne ebeso enti
emi ye bretu ndi ani esanfo nyina hemafo wa de nyina ya bretufo nti abretufo nson nyina ya pani ne Mampong Hene nti ne obisaya wasi nyina beta anachi na yefe nti ne ye wa na namoni kasa yehwe munyina ne nti na mwa no sei ehunza akonya de betompan a ebeda wono ma obi ati ne pre de na ye soronko wo na na ho a enu nti munyina mugye etwi eyi no say mpanimfo kan say dua bi bo a ebo pipuma nti ono na sese ato no ese de ono Mampong Hene wuye no ono na yi ni se o mesi Mampong Hene na nti ono na aduru so nti o se nyina aso beta na chi ma na yefe nti na nyina wa nti se Mampong Hene wo ye ohene kase ifa ne se Otumfuo ni ho a ono Otumfuo tukwan a ono so hwe achiri nti wo se bibia ye ne ntentem nti wuye wo se bibia ye ne ntem se de Otumfuo benya kwan ekoba bia echi enye basa nti na ene ti eyasam kase pa ti na ye ni gisem kase pa na se obe yo hime eja muyi ohina eye se bia na dinim wenkan eni tina muyi nipan ana di entina ma muyi munyina mu adwen ko benkro se we de osefata amamre ana den enye na dinim ena enye se we krachi anase de fata no anase de we de hye ya odi akonwa na yi ene ye de ma no nti se mfa ho se we krachi ana we se ono na fata se de ma na wo se de ma no nti ene mfa ho se kusku ana ne momu so de ubenya de a de oja we krachi de unye bia eye ema yefe ta na chi bia e kam na medasi se se yenya yi ne yoba besai e de na be ka kire ene mum se mpeni motuni fada emma mo fie motufo de na be ka kire no de ka kire na ne se onye sha a kire Mampong man so oba besum no de oso Mampong man de abesum Otumfuo nti de ka kire ne se de na ne wo fate ase no de no wo ye no eno na wo so no so di so no wo ye ma na ye fe was de bia oba hemfie de bia Otumfuo betena ase bia wo so wa ene wo da bi wo ha Otumfuo ntena ase kura wo so obechia no so nti ne de ni nyina ya kire no a wenim se eye na sede se wo so wo ye nti ye ta na chi amana ye fe na ne kura de na be ka kire o manfo ba already enyina ya ade ba ko a enyina ya sum ye wura ma na ye fe nti enyina ye bompa ye se asumdwie ene nkoso ebeba ekurum ne Asante mem no ane ye se nya akopon so mo aye ne ntimi ndi akonwa no na ntimi nsum ye man ne nsum ye wura nana medase eno so alisha na ebusia yegusa ewa hanom ye eja ye nananom ene nananom ahemafo ana ye ne wo mo etwetwe nkoma ye so ye je wo mo adwenkyere ewo semako so a redo comment ne bi e de amabra ye nya enko inside wo ebusia mami redo comment ne Jomensa and so say I don't think to become a chief it's not about money or education level but you can't use your money you can't use your more money to buy a stool so wadwenche eno no obi wo de won tai bia na like obi de ye o meto ejama ye de baby so betimi ato ekonya de to a na wedi eto wa no wedi ento wa nya motere emere no so ade hyefo no munya motere eto mo a opewu mpewu bedi if say enya ato
me pacho asɛm na wɔka wɔ ha no yɛbaaye obi a wɔmankyɛ accreditation ama obi a ɛwɔ ha ana we so no yɛbaaye yɛnya hu accreditation bi a wɔmɔkyɛ ɛde ama media bi a ɛwɔ ha nti sɛ wonni ha na onim de yɛkɔ wɔ ha mesɛ wote fia na waka wano atum ɛmfa pressure ɛnka de a oka ɛwɔ hɔ nom ana wunya hu any media person baby a wo inside wɔ nom etwa de ɛkɔ so ɛwɔ hɔ nti bibie ni a wato unso be ahemfia wo mo de mra ɛna ɛyɛ adwuma ɛwɔ ha nti no sɛ wo mo ka asɛm wɔ no ma wo ka obi asɛm wotim fa camera nkɔtwe obi ɛmfa nkosi obi asɛm wɔ ka so nti ɛmfa pressure nka de a wo ka no ɛwɔ fie medase ɛwɔ hɔ Nana Junior and so say, thanks my grandmother's sister. Hey, you and also Eda say. John Mesa and so say, Gods are wise, so you can't understand God's action. Nananom omo wise hands no obi anfa no comment e ma comment section no ase emfa na ye hu dia nso a wo fie no ye hu baby a wo hwe ye efi embrebe mu e ma ye right inside the one ma de be koso obi ano ye be ma nso we hu dia e koso e wo honom nti oba so fa comment e be go comment section no ase e fa ma me So the media been Matse, me try now. Nana Junior say please try and interview AsanteHene for me. Why Mate me try my interview no at the amount why for comments a good comment section or as a family na bibia intimi enye kama me no one life ebra ye intimi enwe mu no ye try na ye me we do comment ne ebi edia mame mo fa mo comment na enfamra ye doso ene wo life no so obi an fa no comment e mame na me read ni nyina enfama me try na me nye fa comment e fambra me read ni nyina mako edia mo bia na hwohwe ni so a ye nananom hemafo ana on se wo mo hwe ni so se kutu se bam we asante akade we asante akade on ye nananom ahemafo wo maye kama e wa ha me wo mo obi na Asante some say bear wo ha now my say let's have my so that na ebusia try na me interview bia wa person me interview on hene and wo hema bi ma no de betagu wo comment section ase e de ma me nya bre embrebe ma no pese me ne no nkasa me interview ne eji ama ho enti no
Me to Manhyia yo mate why me interview omunyina. Please interview Mampong Daddy AsanteHene Nana Sapon mate me interview omunyina. Me interview omunyina. Obi wo honom na okọ interview na unse obi wo be makwan obi wo nsa o makwan aha nti eye enkakra enkakra na ye be go 5.6. So nti fa comment be comment section asama me reading na edi amount me reading na edi Ewusia na na mama fa comment we and for my Manhyia palace is about laws, rules and traditions. So please me feel omokra ai die hia ne se me report e de ama wo e wa hanom baby a emrama se me wura me wura akwa interview e de ama ebusia metwa me ho minute e de abasia na matwa so e de ama wo bebe sesia makra